a barren land that had not bloomed for many years. Under the scorching rays of the sun, the dry, cracked earth resembled a silent, abandoned world. There was no sign of life, even the wind seemed to have forgotten to visit this land. One day, hope appeared in this arid land. An old gardener came with a single flower seed. The seed was the most special, magical thing he had ever kept in his life. He gently bent down in the middle of the barren soil, dug a hole and placed the seed. Then she raised her hands to the heavens and said a silent prayer. As days and weeks passed, there was no sign that the seed would make its appearance in the barren soil. But one morning, as the sun rose, the gardener's eyes witnessed an incredible sight. The seed had miraculously grown and sprouted. The green leaves stretched towards the sun, and the soil felt a newly revitalized energy. The sprouts continued to grow rapidly and eventually turned into a plant full of colorful flowers. The flowers were vibrant, each with a different color and pattern, as if they had forgotten the thirst and dryness of the soil. The gardener's eyes filled with tears because the growth of the flower was an answer to his prayers and hope. The flower brought life to the barren soil. It turned green and other plants began to grow around the flower. The barren land was alive again, and the gardener watched this miraculous transformation with pride. It was a story that shows that hope and perseverance can always bring miracles. Ein karges Land, das seit vielen Jahren nicht mehr geblüht hatte. Unter den sengenden Strahlen der Sonne glich die trockene, rissige Erde einer stillen, verlassenen Welt. Es gab keine Anzeichen von Leben, selbst der Wind schien vergessen zu haben, dieses Land zu besuchen. Eines Tages tauchte Hoffnung in diesem trockenen Land auf. Ein alter Gärtner kam mit einem einzigen Blumensamen. Der Samen war das Besondere, das Magischste, das er je in seinem Leben aufbewahrt hatte. Behutsam bückte er sich in der Mitte des kargen Bodens, grub ein Loch und legte den Samen hinein. Dann hob sie ihre Hände zum Himmel und sprach ein stilles Gebet. Die Tage und Wochen vergingen, und es gab keine Anzeichen dafür, dass der Same in der kargen Erde auftauchen würde. Doch eines Morgens, als die Sonne aufging, bot sich den Augen der Gärtnerin ein unglaublicher Anblick. Der Samen war auf wundersame Weise gewachsen und hatte gekeimt. Die grünen Blätter reckten sich der Sonne entgegen, und der Boden spürte eine neu belebte Energie. Die Sprossen wuchsen schnell weiter und verwandelten sich schließlich in eine Pflanze voller bunter Blüten. Jede Blüte hatte eine andere Farbe und ein anderes Muster, so als hätten sie den Durst und die Trockenheit des Bodens vergessen. Die Augen des Gärtners füllten sich mit Tränen, denn das Wachstum der Blume war eine Antwort auf seine Gebete und seine Hoffnung. Die Blume brachte Leben in den kargen Boden. Sie wurde grün und andere Pflanzen begannen um die Blume herum zu wachsen. Das karge Land war wieder lebendig und der Gärtner betrachtete diese wundersame Verwandlung mit Stolz. Es war eine Geschichte, die zeigt, dass Hoffnung und Beharrlichkeit immer wieder Wunder bewirken können. Une terre stérile qui n'a pas fleuri depuis de nombreuses années. Sous les rayons brûlants du soleil, la terre sèche et craquelée ressemblait à un monde silencieux et abandonné. Il n'y avait aucun signe de vie, même le vent semblait avoir oublié de visiter cette terre. Un jour, l'espoir est apparu sur cette terre aride. Un vieux jardinier est venu avec une seule graine de fleur. Cette graine était la chose la plus spéciale et la plus magique qu'il ait jamais conservée dans sa vie. Il se pencha doucement au milieu de la terre aride, creusa un trou et y déposa la graine. Puis elle leva les mains vers le ciel et fit une prière silencieuse. Les jours et les semaines passèrent, mais rien n'indiquait que la graine allait faire son apparition dans le sol stérile. Mais un matin, alors que le soleil se levait, les yeux de la jardinière furent témoins d'un spectacle incroyable. La graine avait miraculeusement poussé et germé. Les feuilles vertes s'étiraient vers le soleil et le sol sentait une nouvelle énergie revitalisée. Les pousses continuèrent à croître rapidement et se transformèrent finalement en une plante pleine de fleurs colorées. Les fleurs étaient éclatantes, chacune avec une couleur et un motif différent, comme si elles avaient oublié la soif et la sécheresse du sol. Les yeux du jardinier se remplirent de larmes, car la croissance de la fleur était une réponse à ses prières et à son espoir. La fleur a donné vie au sol stérile.
Elle devint verte et d'autres plantes commencèrent à pousser autour d'elle. La terre stérile reprit vie et le jardinier observa cette transformation miraculeuse avec fierté. Cette histoire montre que l'espoir et la persévérance peuvent toujours donner lieu à des miracles. Karumaa, joka ei ollut kukkinut moneen vuoteen. Kuiva, halkeillut maa muistutti auringon pahtavien säteiden alla hiljaista, hylättyä maailmaa. Elämästä ei näkynyt merkkiäkään, jopa tuuli näytti unohtaneen vierailla tässä maassa. Eräänä päivänä tähän kuivaan maahan ilmestyi toivo. Vanha puutarhuri tuli yhden kukan siemenen kanssa. Siemen oli erikoisin, maagisin asia, jonka hän oli koskaan elämässään säilyttänyt. Hän kumartui varovasti keskelle karua maata, kaivoi kuopan ja laittoi siemenen sinne. Sitten hän nosti kätensä taivasta kohti ja lausui hiljaisen rukouksen. Kun päivät ja viikot kuluivat, ei ollut mitään merkkejä siitä, että siemen ilmestyisi karuun maahan. Mutta eräänä aamuna auringon noustessa puutarhurin silmät todistivat uskomatonta näkyä. Siemen oli ihmeellisesti kasvanut ja versonut. Vihreät lehdet ojentuivat kohti aurinkoa ja maaperä tunsi uutta elinvoimaa. Versot jatkoivat nopeaa kasvuaan ja muuttuivat lopulta kasviksi, joka oli täynnä värikkäitä kukkia. Kukat olivat elinvoimaisia, jokainen erivärisiä ja kuvioisia, aivan kuin ne olisivat unohtaneet maaperän janon ja kuivuuden. Puutarhurin silmät täyttyivät kyynelistä, sillä kukkien kasvu oli vastaus hänen rukouksiinsa ja toiveisiinsa. Kukka toi elämää karuun maahan. Se muuttui vihreäksi ja muut kasvit alkoivat kasvaa kukan ympärillä. Karumaa heräsi henkiin, ja puutarhuri katseli tätä ihmeellistä muutosta ylpeänä. Se oli tarina, joka osoittaa, että toivo ja sinnikkyys voivat aina saada aikaan ihmeitä.